yang terpaksakan adin kecing wan padi gun kadak na liang kaseng pada hari ini pencet saborok kidkot ba kasarkar sibit sabuji kan kot keren je kaseng bat ngilit bitang kawai kejumut asukar pat kidkot tungilong biasa kat penang yakren sibit po sekretariat tu nget ba kidkot kan ya apa sepo kabar sekretariat bat kai bami na taji keren na kaliang dingi gum kinilam sebenarnya tip kotoro buat dia ka lada ka ik bami ta ka bam bom tu na kaliang kaseng ni sesong seperkat da goi bat lat di sinjam nang ni sakmat naspen tu tang tai dekot gin log di biasa en up ai ka ka karai biami sibet di keren sarkar ni seperkat ai bami na ta ka ji keren sibet por sabuji boleh sebut ya meminta apa ni punya suami punya peran in up sipor apor sa pek kalau kemana Protokol biang kami kata. biang Tambah kawai sopi ba ya kan kaan ngila ada puli kan kendon pi ba ngilai I kendon di bakta mat yong bahaya ka jinglong terai ke jingi kendon ka siap ba ngilai persya abet kita kendon lada ngilai cibet sekretariat mengikwa pi di korup punya don lang balade ka biang ke jingi keren kan biang lada kam biang kamu ngihapan penkrek biang pada segi wei pat kilat jingi ki ke menjor Menjemput!